Побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь OneWin дает стопроцентный бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. OneWin. Букмекер номер один. Assalamualaikum dostlar, sizlerle ömrüge mecburan kendi sorunlar görmesi. Bugün bir absürt söz olan özümü YouTube kapalarına tahtarıma gittiğim işi ön şartım oldu. Kubine gerekler de süet, benim osmet süet kullanan, lampa kullanan üstündüremiz. Aslında üstünde knopkaları var, zaten kısmı indireyim. Osunda bir çalı, sot görseydi. Bu yüzden uzak boyun süreyim. Onun zaten kısmı sıçık. Zaten kısmı osunda top havuz var. Nasıl arka orasında top atı koyarız. İkinci şarkımız o. Kirizat o kız. Manapat. Bilmiyoruz ne manapat da olan. Uzun olsun da. Kontrol çarkardı. Usta beni sen vakferde. Kazım onun ismi. Штатив сатора. Штатив перед носом, он все играли russeteti falan. Yukarıdan o telefon, cep olarak Actorbox gibi olan. İçine telefon tavan, cevabız. Kız. Javasında sürüveresin su içine. Soğan, kir olan olmayan bir olsun. Tarıp boyalar, ilk boya olarak olsun. Olsaydı, bayım sürüveri olarak olsun. Ona tarıda olsun. Olsun da girgen. Boyalar istek boyası da boğaz giyip sürüyorsunuz dedi olur. Az olsun benim Cumhuriyet işlerine gittik. Cumhuriyet işlerinde göçedet olarak gittiğim için. Dostlar men Cumhuriyet işlerim osunda. Bu şeyde toğuşattık. Toqta men ana anjerdeki toqqa olsam. Kısımdır, kompüter basmaydır. Bu işi kırgınca basaydı, azaldı. Üstüre oturan rastık var. Sol sanadan astıram. Bu bayansın gatkan sol. Sence osunda akşılda Cumhuriyet işlerim. Sence bu kompüter. Osunda ne kompüter? Sence özümen kelgen klaviatura, mышкасы, лампам, губканы не десеңіздер, бұл сырттан сүртіп отыратын осы мен заттарым. Астында біздің монопод тұр, колонка тұр, музыка шығарады. Бұның астында дәптерлер топ тұр, керекті заттар. Мына астында ашылатын зат ол сыңғылт ол міне тұр. Жұмыс істедім осындай, осы жерде отырып монтаждаймын. Не затпен монтаждайды десеңіздер, мен кейін мастермен монтаждаймын, соткідегі әзірше. Осы компьютер. Осымен видео аяқталады. Осымен YouTube'da қолданатын заттарым әзірше. Қазір мен айтпақшы камера ұмытып кеттім. LG 4-пен түсірем, LG 4 деген. LG 5-пен түсіріп жүрдім, қазір LG 4-ге көштім. Оның заттары күшті.
men so'g'ib o'tirib, hozir videoni montajlayim. Sindirma bo'lgan men Jimirlan. Yana Frozman ko'rinasi. OneWing'ga kiruvga unutmangizlar. Siltamasi onun astida. Sağ olun.